Alright, reka nguhe ikaze nizere kumeze neza cyane. Mweje kukubwira ngo komeza ugire umunsi mwiza. Niba uri enjoying iminsi mikuru, abantu bari ahantu hatandukanye mwese, reka nkubwire ngo aho uri hose uri kumva ino video, reka nkubwire ngo ukomeze unogerwe n'ibiganiro cyangwa se n'amajwi yaca kugeraho, cyane ko tuba tubazaniye amakuru atandukanye. Yewe nitwa MC Robert ngwaye ikaze muri kiganiro. Ni ikiganiro nkoze nanje numva ndi disappointed kubera ko kuvuga ibi bintu ni ibintu twese twabaye nk'abantu batabyizera, tukibaza tuti niki cyateye gusibwa kw'indirimbo ya The Ben yari maze kugira hafi miliyoni n'ibihumbi 600 mu minsi 8 yonyine. Nukuvuga ngo iyo bikiriho yari kubifite hafi miliyoni 800 kugeza maginga yanga rero ntago ikiri kubarizwa ku rubuga rwa YouTube. Benshi bati niyikisha inyuma yo gusibwa kw'indirimbo, kandi indirimbo isa neza, indirimbo y'urukundo, indirimbo yari kunzwe na buri kategori ikunda umuziki, arabakunda gospel, abakunda secular, arabakunda n'izindi njyana zitandukanye. Indirimbo yagaragazaga umusaruro mu mezi ari imbere kandi umusaruro ushimishije. So kugeza maginga yanga rero biri kuvugwa nuko iyi ndirimbo yaba yamaze gukurwa ku rubuga rwa YouTube. Benshi bakaba batangaye, baravuga bati hoya. So ndavugisha umwe mu bantu bari hafi ya The Ben, batubwire ese iyi ndirimbo bakimara kubona yavuyeho bo babyakiriye gute? Ni iki uyu munsi The Ben ari kuvuga? Ntago The Ben biri kudukundira kumufatisha, ariko byanze bikunze twagerageje tuvugisha umwe mu nshuti ze, mu bantu bamuba hafi. Ndaza kuvugisha n'abantu batandukanye barimo bamuyoboke ndetse na Tom Close, ndaza kumuvugisha se ibintu wabibonye yabyakiriye gute. The Ben baganiriye, yavuze ngo iki, ni iyihe mpamvu? Kubera ko iyi ndirimbo ikigera ku rubuga rwa YouTube yasamiwe hejuru bitandukanye n'izindi ndirimbo zagiye zibaho cyangwa z'abanyarwanda, abahanzi nyarwanda. N'ubwa mbere abantu babonye indirimbo isamirwa hejuru kuri uru rwego nyuma ya Meddy. Ariko right now indirimbo ntabwo ikiri kuri uyu muyoboro wa YouTube. Benshi bati n'Akagambane. Ese Akagambane kaba kakozwe nande? Akagambane kakozwe nande kugira ngo iyi ndirimbo ibitari itari kuri YouTube nkuko yari isanzwe iriho, ndetse ari naho abantu benshi bagendaga bayikurikiranira, ndetse buri munsi uko bwije nuko bukeye amarangamutima y'abantu n'abafana batandukanye bagendaga bayasesekaza kuri iyi ndirimbo. Hanyuma rero ibi bijya kumenyekana byabanje binyura ku bitangazamakuru, byanyuze ku gihe.com, nyuma gato mpita mbona n'inyarwanda.com nabo banditse inkuru ivuga kwirimburwa cyangwa se kwihanagurwa ry'indirimbo ya The Ben ku muyoboro wa YouTube. Benshi bati no, iripotingwa n'abantu. Ahangaha yaripotinzwe, abandi bati none se ko bisaba wenda kuba indirimbo yari yarasubiwemo, yatabyishimiye ko yisubiyemo, ikindi amashusho ari ay'abandi, ikindi amagambo ari ay'abandi, beat ari iz'abandi. Iyi ndirimbo ya The Ben nta hantu ihuriye n'ibyo ngibyo byose. Kubera iki? Why? Inyarwanda banditse bavuga bati ngo yazize amashusho yayo. Impamvu indirimbo ya The Ben yakuwe kuri YouTube. Bimwe nahoze mvuga, ese amashusho y'indirimbo ko yafatiwe mu Rwanda byatewe n'iki? Reka twumve Inyarwanda ikivugaho. Yavuze ngo nyuma y'iminsi 9 indirimbo ya The Ben ni Forever igiye hanze, yamaze gukurwa ku muyoboro wa YouTube, imaze kurebwa n'abarenga miliyoni irenga n'ibihumbi 600. Ati rero ku kirego cyatanzwe na company
Drone Skyline Limited isanzwe ifata amafoto ikoresha indege no za drone. Kuri uyu wa mbere rero tariki 25 Ukuboza 2023 mu masaha ya nimugoroba, indirimbo ni Forever ya The Ben yakuwe ku rubuga rwa YouTube, aho yari imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni n'ibihumbi magana atandatu bikomeza kandi byiyongera. Bishimiye ubutumwa bwari muri iyi ndirimbo uko nagiye mbibabwira. Kuva yakurwa kuri YouTube nta kintu The Ben nyiri indirimbo ubwe yari yatangaza, dore ko muri ayo masaha yakurwa ku rubuga rwa YouTube yari yibereye mu gitaramo cy'inshuti ye Israel Mbonyi, barimo baramya ndetse bashima Imana muri Beka Arena. Iyo ugerageje kureba ku rubuga rwa YouTube usanga uwareze iyi ndirimbo kugira ngo ikurweho ari Drone Skyline Limited, akaba ari company ifata amashusho yifashishije indege no izwi nka drone, haba mu bucukumbuzi bw'amabuye y'agaciro, kubaka imihanda ndetse n'ibindi bikorwa byose bifitanye isano no gufata amashusho ahantu hanini cyane. Ukimara kubona ko iyi company ikoresha drone mu gufata amashusho yareze, uhita umenya neza ko hari amashusho yakoreshejwe mu ndirimbo yafatishijwe iyo drone, ariko agakoreshwa mu buryo budaciye mu mucyo, bityo nyiri amafoto ntiyishimire uburyo yakoreshejwemo, hanyuma akarega iyo ndirimbo kuri YouTube. Amakuru yizewe Inyarwanda ifite nuko mu ifatwa ry'amashusho y'indirimbo ya The Ben nta ndege nto ya drone yakoreshejwe, ahubwo bifashishije amashusho ya drone yafashwe kera hanyuma bayashyira mu mashusho y'indirimbo ni Forever. Ayo mashusho yakoreshejwe yafashwe kera ni agaragaza Nyungwe indirimbo igitangira, hagakurikiraho amashusho agaragaza Pamela na The Ben basa nkaho berekeza muri Nyungwe. Iyo uyitegereje neza usanga aya mashusho atandukanye cyane, atarafashwe uwo munsi. Ayo mashusho agaragaza ko agace gato ka Nyungwe niyo yabaye imbarutso yo kugira ngo indirimbo ni Forever ya The Ben ikurwe kuri YouTube nyuma y'iminsi 9 gusa. Abantu benshi bayikunze. Kugira ngo iyi ndirimbo rero yongere kugarurwa kuri YouTube, byasaba ko The Ben yagira n'ibiganiro na Drone Skyline Limited, hanyuma agatanga ibisabwa kugira ngo bumvikane indirimbo yongere irekurwe igaruke kuri YouTube. Si ubwa mbere The Ben we n'ikibazo cyo gukoresha amafoto yaba atariye, ubwo yashyiraga hanze amashusho y'indirimbo Habibi mu mwaka wa 2006, yarezwe na Ganza Innocent wamushinjaga ubuhemu no kwiha amafoto ye atamusabye uburenganzira. Icyo gihe The Ben yaje guhakana amakuru y'uko yakoresha amafoto ataherewe uburenganzira, ahubwo ko bibeshye, ariko nyuma Ganza Innocent wari wamureze ahakana ko nta kwibeshya kwabayeho. Yamureze nyuma yo gusuzuma indirimbo Habibi agasanga irimo ibihangano bye, kandi The Ben nta ruhushya yigeze abimusaba. Ni amakuru ava ku Nyarwanda, kandi nguko nagira nkumvishe wenda Inyarwanda icyo yavuzeho mwamaze kumenya ko ari company yitwa Drone Skyline Limited bari inyuma y'ikirego cyo gutuma iyi ndirimbo iva ku muyoboro wa YouTube. Abandi nabo bati ntago ari iyo company gusa, ati kuko ati hari abandi, ati abanyeshari ntago bazigera babura ku bikorwa bya The Ben. Benshi bagiye bakomantinga bati The Ben komera pe, komera cyane, ati komera. Benshi nagiye mbona ibitekerezo byabo, benshi turavuga bati ntago byakwiye kuba ko indirimbo yasibwa kubera ko The Ben ntago ari umuntu wakwiye kuba yakora ibintu atazi, ni umurigenti muri ibi bintu. Rero gufata amafoto nk'ayo ntekereza yuko baba babyibeshyeho cyane. Ibi rero byabaye The Ben nawe yibereye mu gitaramo cya Mbonyi, igitaramo nacyo nza kugarukaho cyane, cyari cyitabiriwe n'abantu benshi cyane, benshi. Beka Arena yari full, yari yuzuye. So ngaho nawe jya muri comment ubwire ko ibi bya The Ben uri kubyumva ute, tubwire uko byumvishe. Ese koko iyi ndirimbo ya The Ben yari kwiye kuvanwa ku rubuga rwa YouTube? Ese nta bundi buryo bwari gukoreshwa? Mana we. So thank you so much. Ariko ibi ngibi ni ubugome bw'indengakamere bumwe bukomeye cyane. Indirimbo imaze kugira miliyoni n'ibihumbi magana 600 ikurwe ku rubuga rwa YouTube, man, kiba ari ikintu cyahatari. So thank you so much. Ariko nawe tubwire, ese ibi ngibi The Ben nawe yagize icyo abivugaho?
nta kintu aravuga. Ikiganiro gikurikira ndaje mbumvishe bamwe mu bacuti biwe icyo bavuze ku ndirimbo ya The Ben kugira ngo ikorwe ku murongo wa YouTube. Thank you.